نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وليس لنا رب سواك. أما بعد، فنسأله سبحانه أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاثة هي عنوان السعادة. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Jarinya mga jamaa balhurmat, kakasising kami haagama Islam, hitukbal sing kita niyo in pag sanglit iban pagpuji, pamahasudci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta hitukbal sing kitain pag sa taud-taud pagsarang syukur. Hasabab karna nayari kita niyo tiyunyukan sinallahu ta'ala hadum ini papahasilun niya sing karayawan. Amu in karayawan piagian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya sahih. ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Mahi na iyan sing kita sinharum ini atau kan waktu ini yari kita tiunyukan sin Tuhan pakarayawan sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiu in kabayaan sin Tuhan hanug haraan niya sin karayawan yufaqihu fid din, papahatihon niya sin agama Islam, papahatihon niya sin parihalan pag-agama. Tunyukan siya sin Tuhan, paluhayon ka niya in pagpangadji, in pagdungog pangadjian ha mga kaguruhan. In ini mga katotay manghuran alamat sining kita, tunyukan sin Allah Ta'ala karayawan. Ampa in karayawan ini, hahajatun sin kita, kalakihan sin kita, karena ini pusaka sin mga kanabihan kato taniyo. Amo na in ilmu panghati. Hangkan nabiyandaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith kan Abi Darda radhiyallahu an, akhrajahu al-Imam Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa Ahmad. Qala sallallahu alaihi wasallam, in saddaqatu sin Nabi, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i. In agisin Nabi, in mga sila kaulamaan, in mga sila kaguruhan, takapanghatiha ilmu syara, minal kitabi was sunnah,
In mga sila ini waris ganti sin mga kanabihan. Naampa kita iyan. Long sin Nabi, in mga sila kanabihan, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wala kita piusakaan bininan sin kanabihan, alta pilak. Wa innama warrathu al-ilma. Sana sumagawain binin kato pusaka amo na in ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadhin wafir. Long sin Nabi, faman akhadhaha hisyo in himampit kimawa sin ilmu ini akhadha binasibin tamin wa kamilin. Nakawa niya in parsukuan niya ding dihadunya sin parsukuan sa jukup-jukup amunin ilmu agama. Amunain hihinang singkita niyo sa kahabadum di hatiranan ini sibukda ka in labay ha radio station atau akan ha Facebook live. Iban pa sing kaibanan na in mga pangadyan ini pusaka katutan ni sing kanabiha. In subay na to pagsaut-sautan kawaon pusuon. In mga ilmu panghati ini karna in siya ini pusaka sin mga kanabihan. Karna in pusaka kaya ingatan sing kita nin hatihan sin pusaka in siya mahal ka. Wairoon ding ha mga tao di mabaya humampit sin pusaka. Hangkan na tabi yaon waktu magpakarungog kita nagbono in maglawla siya nag-agaw sin pusaka. Hasabab sin kahalga niya. Naring hasabab ini in kahalga sin ilmu long sin hambuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah biakan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah long niya an-nas muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihim ila at-ta'am wash-sharab lianna at-ta'am wash-sharab yuhtaju ilayhi fil yawm marratan aw marrataini faqat. Long sin Imam Ahmad in hajat sin manusia pa ilmu panghati agama labi deng hahajat sin siyamon papagkauniwan pag-inom. Sabab long sin Imam in manusia in hajat niya papagkaon niya iwan papag-inom niya aun waktu mamarahin na kaniya in makaminsan makarwa makatuhalom sinang kaadlaw makaon siya iwan makainom siya. Mamarahin na to. Adapun in ilmu yuhtaju ilayhi bi'adadil anfas. Kalakihan sin kita in ilmu sa lugay tabuhi deng dihadunya subay aun ilmu panghati ta agama. Lugay tareng diha dunya subay aun ilmu panghati ta agama. Sabab may ta mga katawtay manghuran sing kami hatiranan di murungog ini salam doa matun kanyo katan. Sabab long sin mga ulama ajallul ibadat an takuna ala basirah. In sa rayaw ibadat hinangon sin kita imuuntayaw, miyamagad in pag-ibadat taron ha ilmu ta. Bukon kita magsambahayang magpuasa, paningod-singod sin kita. Sana nag-ibadat kita, namasa kita Quran, nangadji kita, hasabab may taon, ilmu ta panghati ta, sinin hinang yaon, piya pardo kato, piya pawajib kato, insubay ta hinangon. Naring hasabab ini, murah-murahan in ako iban sing kamu, taufiqan hadum ini, humasil, humampit, ha ilmu, piyo sa kato taniyo, sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga katawtay manghuran, inbiya mga topic sing kita niyo harum ini, bahaki kita dasin kamu ha Facebook, iban kya pahati rahain doon sin hambuk guru sing kita niyo, hafidhahullahu wa yar'ahu, kabakkas-bakkasan sin hinang mangi. Sabab mahi, nadi tahi kapag suci sin baranta. Sabab in kita niyo,
magpakahinang kita dosa. Sababing kita manusia. Bukon kita biasin mga sila malaikat sin Tuhan, in sila di sila magmamaksiat pa Tuhan. Adapun in kita manusia, aun waktu na magpakahinang kita niyo dosa. Hangkan na biyaitaan kita sin Allah Ta'ala hadisul Qudsi. Ma rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslimun min hadith Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu an النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار long sintuhan ka to ya kamu mga ipon ko na in kamu yan magpakahinang dusa haduman iban sin adlawan niya. Magpakahinang kita dosa. Sibo dahi guru iban sin bukon. In kita magpakahinang kita niyo dosa. Nareng hasabab ini, deng hasabab ini iyan kita sin Tuhan. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni. Nalong sin Tuhan, pagkain kamu magpakahinang kamu dosa, haduman iman sin adlawan, halom sin kawhaan tag-upat ka jam, nalong sin Tuhan pangayo kamu, pag us-us kamu mangayo kaampunan marikako, sabab in ako long sin Tuhan, mangampun, ha mga pardusahan, kataan, misang pabiya dinilago dosa na hinang mo. Nareng hasabab ini mga katutay manghura, subayin kita mahalli, ayaw kita malipaga. Ayaw kita masasat. Karena in kita biya sin agiha hadithul Qudsi, magpakahinang kita niyo dosa. Haduman iman sin adlawan. Nareng hasabab ini, in hinang mangi, intong basnya mangi da isam. Naawon mga kabakkas-bakkasan sin hinang mangi, pajatuhun sin Allah Ta'ala, di ipahawag to dunya, hata utag hinangan kaniya. Panagnaan, deng ha mga bakkas sin hinang mangi, hirmanul ilm. Wali anna al-ilma nurun, yaqdhifuhu fi qalbi al-insan. Wal khati'atu tutfi'u dhalika an-nur. Panagnaan ng mga bakkas kangian kamudaratan sinhinang dosa, sinhinang mangi, pardusahan, lawaun sin Allah Ta'ala doon habigi jantung tain uno in ilmu sahaya deng ha Allah. Amo yariin panagnaan bakkas apabila in manusia timagi masub maghinang dosa patuhan sarta di mag-usus mga taubat lawaun kaniya sin Allah Ta'ala habigi jantung niya in ilmu sahaya deng hatuhan. Lidhalika ruwiya anna al-imam al-Shafi'i rahimahullah jalasa ila al-imam Malik faqala bihi Malik rahimahullah inna Allah qad qadhafa fi qalbika nuran fala tutfi'uhu bi zalamatil ma'siyah. Hamukadlaw nakapaglingkod-lingkod ni Imam Shafi'i ibang sin Imam Malik rahimahumallahu ajma'in. Long sin Imam Malik kan Imam Shafi'i sabunnal tuod long nin Allah Ta'ala siyangunan niya in pangatayan mo sahaya amuna in ilmu. Sababin ilmu long sin Nabi, al-ilmu nurun wal jahlu zulmun. In ilmu deng ha kitab iban sin sunnah in siya mahinang mo palitaan sahaya ilaw. Adapun in kaawam, maliso mga di, maliso mga rumanga subu pagkaguruhan,
inilong sin Nabi katigid luman hapag agama. Nareng hasabab inilong sin Imam Malik kan Imam Syafi'i napagka dihilan kau sintuhan sahya ilmu duna pangatayan mo fala tutfi'uhu bi zalamatil ma'siyah. Ayaw mo punga insahaya yan halong pangatayan mo yan amo na ini ilmu ayaw mo yan pataya hasabab sin paghinang mo mangi. Amo yan mga katotay manghura. Apabila intao matagina maghinang mangi, lawaon sin Allah Ta'ala in ilmu agama dun ha pangatayan niya. Hambuk adlaw, qala rajulun lil imami Malik rahimahullah, naasubu in hambuk imam, yakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Long ka na sinambuk usog, long niya ya imam, hal yuslihu li hadha al-hifdh shay? Aun kalong niya makarayaw hamemori ko, hahapal ko. Sabab kiyoblaan siya biya, di na siya akon makahapal sin Quran. Pagkalupahan niya ng ilmu niya. Na insambong ka na sin Imam rahimahullah, in kana yuslihu lahu shay, fatarkul ma'asi. Long sin Imam rahimahullah, nabang saupama, aun, makarayaw hahapal sin ikaw, amo na in paglayo mo deng hainang mangi. Amo na in layuan mo in hinang mangi. Bangkaw mabaya long sin Imam rahimahullah, kumakkal, tumaptap, in ilmo panghatirun hapangatayan mo, nalayo yakaw ipon sintuhan in hinang mangi. Narang hasabab ini mga katawtay manghuran. In kita subay kita majaga hakakahinang sing kita. Ayaw kita mapasad. Apabila kita nakahinang dosa, mag-us-us kita mag-istighfar. Mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikar wadeng hamangabak kasin hinang mangi. Hirmanur rizq. Wa kama jaa fil hadith عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال البوصيري في الزوائد إسناده حسن. قال وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال هذا الحديث حديث حسن. Ning hamang hikarwa bakkas kamudaratan sin paghinang maksiat patuhan lawaun kay mo sin Allahu Ta'ala irrijiki din kaniya. Kublaan ka wayroon na rijiki sumud palam sinbay mo. Kublaan ka in bulsa mo nanigang na wayroon na loon. Naring hasabab ini indeng hamang hasabab hasabab sin paghinang sin maksiat. Hasabab sin kangian na hinang sin ikaw haduman iba sin adlawan wala mo kaya pagtawbatan. Nareng hasabab ini baitaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi, la yazidu fil umri illa al birra. Wayruul long sin Nabi makahaba hapangumulan in buat malengkan amurin hinang marayaw. Bang kita mabaya humaba in pangumulan ta na mag-us-us kita huminang marayaw. Sabab yayta ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaruddul qadara illa ad-du'a. Wayruun makapindasin pakadaran mo imbuat malengkan amurain dua amu. Sabab in kita hawala pa kita nabuhi iyan na kita sintuhan in qalam
uktub maqadir al-khalq. Sulatan along niya ingkatan pakadaran singkatan pia panjari. Di bista-bista nakatan. Nareng hasabab ini in makapinda sin pakadaran ta amo na in dua ata. Hangkan na in kita subay kita madaran magdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hamanga dua marayaw hidua sing kita. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya kau Tuhan magpipinda-pinda sin pangatayan sin manusia. Pataptapa in pangatayan ko doon hapag iman, doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Deng hamanga makapinda sin pakadaran sin kita, amo na in pagdua ata pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikatu, wa inna rajula la yuhramu rizq bizambi yusibuhu. Amo ni syahid sin kita, in maksud sin kita. Long sin Nabi, sabunal to din hambuk manusia. Haramun kaniya sin Allah Ta'ala irrejiki den kaniya. Hasabab sin pardusahan na hinang niya. Hangkan ayaw kita maino-ino, may mataud Muslim. Halom kamiskinan. Na may tatabiya yaon. Aun waktu di pa kita akon magtunay simpyarda akan sin Tuhan na simingod pa kita sin piil palangay sin mga sila Yahudi wan Nasara. Nareng hasabab ini amo yari intong basdihil kato sin Tuhan. Haramon na kato sin Allah Ta'ala rejiki. Nareng hasabab ini ada kala makaasubukaw. Mahilaw mo kaatuan, Sheikh, in mga fussak. In mga tao naghinang nagdaruha ka di dunya ini. In nagtutuhan, in mga nagsisirik ini. Mahiyaun masika nila in ni'mat sin Tuhan. Unin sambong sing kita, in hisambong kita hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi, hadis din kan Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu an, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang muki kita intao nagmamaksiat masi-masiyaun halom sin ni'mat sin Tuhan. Tumtumalong sin Nabi in yaun inut-inut daigon da kanya sin Allah Ta'ala ni'mat yaun, rizki yaun. Ang pabiasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayat sin Tuhan, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa'idhahum mublisun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tu ingkiaw na sin mga manusia, kaya lupahan nila na impardaakan sin Tuhan. Simub na sila naghinang maksiyat. Long sin Allah ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ukawon na mo kanila ingkalawang-lawangan singkatan rejeki. Hangkan ayaw ko maino-ino intao nagmamaksiyat yaong kani nikmat sin Tuhan. Pakubos long sin Allah Ta'ala. Hatta idha farihu bima utu, hawak tuman sila kiuyakan na sin nikmat yaong dihil kanila sin Allah, akhadnahum baghtatan. Igon na mo dalong sin Allah Ta'ala sa rundoon kanila. Igon da sin Allah Ta'ala nikmat doon kanila. Nareng hasabab ini ummat sa Islam, deng mga bakkas singkangian maksiat haramun kato sin Tuhan irrejiki deng kaniya. Naring hasabab ini mag-us-us kita niyo magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ummat al-Islam. Deng mga bakkas sin hinang mangi
annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimur rabb. Deng hamang abak kasin hinang mangi tud'ifu fil qalbi ta'zimur rabb. Lumammain pangatayan sing kita doon haamuin panglaggu ipatuhan. Hati niya malawa na in panglaggu isin pangatayan tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab maita, liannahu law kana mu'azziman li rabbih lamartakaba al-ma'asi. Sabab bang bunal siya nang lalaggu ipatuhan. Yaon biubuko niya in panglaggu ihasyara sintuhan na pangatayan niya. Tanturi siya maghinang maksiat. Iman bang siya makahinang maksiat, mag-us-us siya mga taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab ini, deng hamang abak kasin hinang mangi, malawa doon ha pangatayan sin manusia in panglaggu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong sin Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, law tafakkara an-nasu fi 'azamatillah ma asaw Allah azza wa jalla. Bangsad jalong sin imam in manusia aun panglaggu inila patuhan, lialaggu nila in Allah ta'ala dun ha pangatayan nila, ma asaw Allah azza wa jalla, tanto di sila magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana hasabab sin hinang mangi nalawa na in panglaggu inila in pagmabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nareng hasabab ini umat al-Islam, bang nalawa na in panglaggu imo patuhan, inyadeng hamang alamat makabuka na. Hangkan nalong singkaiban andeng hamang ulama, ittaqi ay yakuna Allah ahwanun nadhirina ilaik. Ya kau ipon sintuhan, ya kau tay manghud ko agama Islam, di mo rungog harum ini. Barakallahu fi, dungo ka ini. Long sin imam, kabuga akaw ya kau tay manghud ko agama Islam. Amuin gumaan in pangatud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin sumibi na in panglaggu mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuga akaw bang bihaning kiaunan mo. Sabab maita, gaytaan kita sin Allah ta'ala hadisul qudsi. Ma rawahu al-imam al-Bukhari wa Muslimun من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول أنا عند ظني عبدي بي إن أقول سن الله تعالى yaun aku si masarta haangan-angan sin ipon kumarikaku wa ana ma'ahu hina yadhkuruni yaun si masarta in pangdungog ko, in pangatud ko, hawak tu ako tiyo tumtum sin ipon kulong sin Allah. Bima'na, bang in ikaw, in mukabil sin bisyara, bang in kiaunan mo, wayroon na, panglagui mo patuhan, wala mo na tiyumtum, in panglangkay mo sin Tuhan. Bima'na, kya lupahan da isab ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kya lupahan na sin Tuhan, isupin tumabangkay mo. Hisyo pa in mag-ukab sin pangatayan mo papatay mausing kasabunnalan. Nareng hasabab ini umat sa Islam, deng hamang abakkas sin hinang mangi. Doon hamang kangian na hinang sing kita, lumamma na, sumibi na in panglaggu ita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na makabuka. Makabuga bang ingkiaunan sin kita nalub iban timagina hapag hinang maksiyat kangian pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ummat al-Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hapag mutaba'a sin kamu harum ini. Deng hamang abakkasin hinang mangi annaha tazru'u amthaliha, annaha tazra'u amthaluha, in hinang mangi magbunga siya mangi, wa yuladu ba'daha ba'dan,
Inhinang mangi, mag-anak mangi. Hatta ya'izza 'ala al-insani mufaraqatuha. Sampai mahinang naroon ha pangatayan mo, mabugat na doon ha pangatayan mo, in mutawan. Doon ha kakahinang maksiat hinang mo yan. Inhinang mangi, magbunga siya mangi, mag-anak siya mangi, sambil mabugat na hapangatayan mo, takihan na kahuminang kaniya, lamahan na ko bang kori makahinang mangi. Amuyarin ning ha mga akiba, amuyin ning ha mga punishment, sinhinang mangi. Hangkan na lang sin Imam Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fil Jawab Al-Kafi mutahaddithan an athar al-ma'siyah. Qala rahimahullah, ding ha mga bakkas sin ma'siyat lang sin Imam, tazra'u amthaluha. Tazra'u amthaliha. Mag-anak siya, maggaganap siya, magbunga siya, inhinang mumangiyan. Hangkan suway tapag us-usan pagtawbatan. Watuladu ba'daha ba'dan. Iban mag-anak inhinang mumangiyan. Ubuskan huminang mangi. Takihan na isab ko humunap balik huminang mangi. Tabi yaon ang saan waktu magpakarungog kita niyo. Makatul na balong ni iliman niya bang di makatakaw. Masakit na balong niya bang di makaulimang. Sambil long niya, masakit na bang di makatakaw. Naamunari impiyag iyan. Hatta ya'izza 'ala al-insani mufaraqatuha lang sin Imam rahimahullah. Sambil mu'gat na hapangatayan sin tao, in lumayo, in mutawan, hay nang mangi yaon. Amo yan, inding ha mga bakkas in hinang mangi. Hangkan subay na to layuan. Damik yan ummat al-Islam. Deng ha mga bakkasin hinang mangi, anna min adrariha tahduthu fil ardi anwa'an minal fasad. Deng ha mga kamudaratan bakkasin hinang mangi, mahinang inisabab, bang mahiti maudin mga musiba kabala-balaan yari hagin lupaan. Yari kita ni ubihaon ha zaman pandemic, in upat tidyo alam sin dunya ini, halom kasigpitan, hasabab da sin sakit yara sin Tuhan. Wala pa kya solusyonan in sakit COVID-19, yari na isabin ba ako in hambuok, in SARS ini, COVID 2021 ini. Na ini musiba ng hatuhan, piyara niya mari. Uno isabab na nga katawtay manghuran, hasabab singkangi anhihinang sinmano siya yariagin lupaan. Na, insakit taun, atau akan biya na sin COVID-19 ini, sakit maglamin, hasabab niya mapatay in tao, in ini bakas na jimatu hazaman sin nabi, sa ingan niya taun. Nalong sin nabi, long sin Abdullah ibn Umar, bang ako wala piyang lupahan, hambuk adlaw-law niya timindog in nabi, halupan na mo. Ang palong niya imyan in nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, ya kamulong niya mga baanan mga muhajirun. Khamsun idhab tulitum bihin, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, long sin nabi. Deng hamangalaw niya hinang mangi, 5 intaud, bang nyo ini mahinang paratungan da isab kamusin Allah Ta'ala, bala, 5 raysab injinisan niya. Hambuok deng hamanga 5 ini, long sin nabi, lam tadharil fahishatu fi qawmin qat, hatta yu'lanu biha, illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Long sin nabi, apabila umuntayaw na inhinang fahisha halom sin kauman, halom sin hula, unin maana sin fahisha ring di, amo na in paghinang zina, paghinang mangi,
Ma'lum ka to tanyo katan ing kahalan sin dunya bihaon tabiya yaon. Sambil in paghinang maksiat zina ini biaadina ing kiaunan niya pa mga manusia tabiya yaon. Nalong sin Nabi, apabila tumaod na in paghinang zina halam sin kauman, halam sin hula, illa fasha fihim at-ta'un. Apabila tumaod na in paghinang maksiyat biya pagzina halam sin hula, hatta yu'lanu biha, di nila na inihikasipog in paghinang ini. Di na hikasipog. Abihaon tabiya, pilaring hamanga kabataan tabiya, tiyaun, aw naluon sin tiyan. Lima bay muna hinang mangi. Wayroon pagmahi, tabiya yaon sin subhanallah. Nalaw sin Nabi, di nila ninihikaluman in hinang zina ini. Alam taon niya, nag-aambit-ambit. Anak hi Muslim, wayroon pagluman, wayroon pagsipog. Nalong sin Nabi, bang bihay ni neng kiaunan sin kauman sin hula, illa fasha fihim at-ta'un, paparahon na sin Allahu Ta'ala in sakit ta'un naman in sakit maglamin. Hangkan ayaw kita niyo mainu-inu, may taong COVID-19 ini. Nahinang nasadyasat to sabab in, ding hayuhan chay na yato. Hinang nahadyasaon sin Tuhan sabab. Sana in sabab tuod, hasabab sin kangian hihinang sin manusia. Hangkan mag-us-us kita niyo magtaubat. Ubos-uno palong sin Nabi, wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mabaw. Iban kumanat naroon kanila in mga kasakit-sakitan. Amuin mga sakit wala bakas jima to hasaman nakauna. Naamu yan ummat al-Islam. In sabab bang mahi in Allah subhanahu wa ta'ala nagparabala gana sin COVID-19 ini. Na insubayra kita niyo magtawbat magbalik patuhan na to Rabbul Alamin. Hangkan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hafarman niya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Long sin Tuhan, wayroon ng hamanga musiba, bala kumugdan maun kaniyo, in buat malengkan hasabab sin kakahinang niura lang sin Allah. Hangkan ayaw na kita niyo magsusun-susuni. Sana hamparuhon na to in pagtawbat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga jamaa, mga katotay manghuran sin kami hatiranan ini. In subay kita niyo magmubadara, mag-us-us, mga yukaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang sinhamok sahaba, sahabiyul jalil radiyallahu an, biakan Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Lang sinhamok sahaba, ma nazala bala'un illa bidhambin. Long sin sahabat ini, wayroon ding hamanga bala, musiba na naug ding hataas. Piarasin Tuhan, in sabab bidhambin, hasabab sin pardusahan sin manusia. Wala rufi'a illa bitawbah. Di iniigon sin Allah Ta'ala in wat malaingkan. In subayra kita ni mag-us-us magtawbat. Hangkan na yako tay manghud ko haa ka ma-Islam. Yari hatiranan, di murungog ini, bangkaw mabaya, mabiya na singkain, natag na ingkahalan, singkita niyo ding dihawla, na mag-us-us kita niyo magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adakala, nahinang kita sabab, bang mahi, may takiman at insakit ini. Amo yan, ummat al-Islam, ding hamanga uno, natija, darar kamudaratan, sinhinang mangi, apabila intao, timagina simub na himinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magparain Allah ta'ala kabala-balaan ding hataasin langit. Damit yan ummat al-Islam. Ding hamanga darar,
natija sinhinang mangi anna minad dawabi yalumuna usatu bani Adam. In mga kabinatang-binatangan, susunon nila na in mga usat, mga tao bardusa. Dengha mga anak apo Adam. Amo ning kita niyo manusia. Hisuin sumuson binatang. Allahu Akbar. Ang kanalong sin Imam Mujahid rahimahullah, inna minal bahaimi tul'inu usatu bani Adam idha ishtaddat as-sayyi'ah. Long sin Imam Mujahid rahimahullah, sabunal to din mga binatang manglaknat pa mga manusia. Katoy kuno. Binatang manglaknat pa manusia. Idha ishtaddat as-sayyi'ah. Hawak to sumigpit na inkyaaw ng sindunya. Hawak to di na ulanon. Wa amsakal matar, di na tumuin ulan. Susunon na sin mga binatangin mga manusia naghinang dusa. Ang paumianin mga binatang, hada bisyuumi maksiyati bani Adam. In sabab bang mahiwala na piaulan sin Tuhan, nahasabab salong sin binatang sin kangian sin mga manusia. Katinyo kuno. Amo yan mga katutay manghuran. Ineng ha mga bakkas sin hinang mangi. Binatang malumi mababain pangatudta sa mangla nati pamanusia. Insabab hasabab da sing kangian hihinang sing kita. Damikyan long Ikrimah rahimahullah. Dawabul ard wa hawamuha in binatang long niya hagin lupaan. Iban sin kabinatangan sibi-sibi, biasin mga bangking yaon. Kuuk yaon. Kubing yaon, kamahong yaon. Hatta al-khanafis, sambil bangking sibi-sibi yaon. Wala aqarib, iban sin mga tangangang. Yakulun, mamungin mga binatang ini, muni'anal qatara bidhunubi bani Adam. In sabablong niya bang mahiwala na timo in ulan ng hataas sin langit, hasabablong nila singkangian sin mga manusia gilupaan. Ngari, ning hasabab ini ummat al-Islam, subay na to sa utun. Aunun impaglumba-lumba, doon paamuin mga kaampunan taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ummat al-Islam. Dengha mga bakkas, sinhinang mangi, paginhawa baransin kita manusia, annal ma'asi wal-dhunub, idha takatharat, taba'a ala qalbi sahibiha. In pardusahan, apabila timaud na, nag-anak balanak na longsin bahasa, in pardusahan mo, taba'a ala qalbi sahibiha. Kumakal na ini, mikit na ini, hapangatayan sin manusin hinang niyayaw. Hangkan na, long sin Hasanul Basri rahimahullah, al-dhambu ala al-dhamb, indusa mag-anak siya pagkahinya dusa. Hatta ya'mi al-qalb, sahingga mabutain pangatayan sin manusia. Hasabab sin taud sin hinang niya mangi, nanabutan na yung pangatayan niya. Di na siya makasayo. Minsan mo pa hiubos in katluan ka Diyos, hipatumtum ka niya. Pakabasaran, kalagwan sin pag-ibadat, di na, may nabutan na yung pangatayan niya. Insabab, idha takatharat al-dhunub wal-ma'asi. Apabila timaud na inhinang pardusahan, maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ghayruhum, lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim, ahatat biqulubihim. Hawak tulong nila, tumaod na impardusahan sin manusia, di magkusus magtawbat, ahatat biqulubihim, kumakal mikit na niya pangatayan sin manusia. Inhinang mangiyaon. Hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
كرواية الإمام الترمذي حديث كان أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد إذا أخطأ خطيئة نقطت في قلبه نقطة سوداء أو نقطة سوداء Long sin Nabi sabon naltud inipon sintuhan apabila siya nakahinang dusa wala niya piyagtaubatan tuldukan sin Allahu Ta'ala in pangatayan niya wal na itum fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu apabila siya nakapagtaubat na igon na magbalik inbiya tuldok itum yat sana bang apabila siya nagbalik biyalikan niya ra hati niya naghinang mangi nagtaubat naghinang mangi nagtaubat naghinang mangi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in aada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu na apabila magbalik siya mon pahinang do sa bakas niya kaya pagtaubatan niya sa kalibiyalikan niya ra long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ganapan sin Allahu Ta'ala intuldok in itumding dun hapangatayan sin siya sambil impangatayan na mabiya na kabang magwal na kabang na impangatayan niya in sabab mga katotoy manghurang hasabab da sin pardusahan hihinang sin kita wala ta kaya pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika yaqul Ibn Abbas radiyallahu anhu Long si Ibn Abbas radiyallahu an inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhalamatan fil qalbi wa wahna Long sinambok sahabat mulia deng hamang abak kasin hinang mangi sawadan fil wajh mangitum in bayhu sin tao ini deng hamang abak kas tanda sin intao yaon masub maghinang mangi wa zalamatun fil qalb wa wahna iban tumihidlom na in pangatayan niya iban lumamma na di na makatay ma in pangatayan niya uno klase patumtumay na nating na kaniya iban lumamma na in pangatayan niya hapagtumtuman pa Allahu Ta'ala maita nayaon na, nag-anak balanak na impardusahan niya alam sin pangatayan niya. Naring hasarab ini ummat al-Islam, amo yariin ding ha mga bakkas, in subay na to pag-us-usan, pagtaubatan, in mga pardusahan ini. Damikya, ding ha mga bakkas in hinang mangi. Deng ha mga bakkas sin hinang mangi anna al-ma'asi tufsidul aqlah sabunal tuudlong na deng ha mga natija sin paghinang mangi maksiat patuhan kangiun niya in pikilan sin manusia kangiun in pikilan sin manusia kita ba ko tawiya yaon mga tao amin mga mag-inom mukhaddarat makahilo ini magsisyabu ini tawiya aun wakto na marupang na patayon na in yaon halom sinbay niya ingkatan panyap niya hiragang niya na mahita simub na siya pagsyabuhan niya tawiya na ini deng ha mga uno na natija na sinhinang mangi nareng hasabab ini ummat al-Islam apabila kimangi na impikilan sin tao nabukon na mahayang impikilan niya wayroon na ring ha mga hinang mangi in pangatod niya marayaw na hangkan na lang sin mga sila salafus salih ridwanullahi alaihim wardahum ma'asallahu ahad hatta yaghiba aqluhu wayroon ding ha mga manusia himinang dusa patuhan inwat malingkan maig inakkal niya fa innahu law hadara aqluhu lahajazahu min al-ma'siyah aw 'anil ma'siyah sabab bang aun akkal sin tao inakkal niya yaon mangdahi kaniya lumayo do ding haynang mangi sabab mayta matali na in yaon mangi
Sana hasabab sinwayroon na uno ni akal niya marayaw. Misan awon sana takadipik na. Nawayroon na. Inhinang mangi, pangatod niya hinang marayaw na. Damik yan, deng mga sabab. Sinhinang mangi. Karna kahinapusan. Annahu yansalihu minal qalbi istiqbahiha. Inhinang mangi, umat al-Islam, igun niya doon hapangatayan mo, inkangian sin maksiyat yaon. Igun niya, patayon niya, inkangian sin maksiyat. Di ma'na, wayroon ng mga maksiyat, impangatod mo kanya marayaw. Fayasiru lahu adah. Sambil biya na pangadatan niya ng paghinang mangi. Adat niya na. Mahi, sabab impangatod nga hinang mangi, marayaw na. Naamo niya. Wala yastakbihu nafsahu ru'yatan nasi lahu. Minsan pa siya atod na sintao, wayroon na pakialam niya. Mahi, impangatod niya hinang na yan, marayaw ra. Wayroon na imbis siya sintao ka na di niya natutalion. Sabab may taong matal Islam, hasabab mahi, hasabab inpangatod niya na hakakahinang mangiyaon na marayaw na. Naring hasabab ini matal Islam, in kita niyo katan mag-us-us, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambat da ko sinbahasa, habang may buhay, may pag-asa. Sa luway tabuhideng dihadon niya, nando ka ilo, mga kita niyo tawbat pa Allah. Inlawang kaampunan sintuhan, ukab. Kono ini matambol bang dumatong nin adlaw kiyamat. Naring hasabab ini magmubadara kita, mag-us-us kita, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo ba illa sa kato sintuhan. Iyan kita sintuhan, iya ka mo mga anak apu Adam, bang simantok na inpardusahan mo matupasiring langit. Law balakat dhunubu ka ananas sama, yato na indusa mo, hasabab sintaod simantok na pasiring langit. Indusa mo. In mahuli na ngayo ko kaampunan ka kulong sintuhan, akafartulak. Ampunon takaw. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu yajidillaha ghafurar rahima. Thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Long sintuhan, hisyo-hisyo den kanyo, himinang mangi. Yan niya yan ang ginhawabaran niya. In mahuli nagtawbat siya marikako, yajidillaha ghafurar rahima. Kabakan nin Allah Ta'ala, umampun sin pardusahan niya. Nauno ka pa umat al-Islam, kita hindi mag-us-us mga tawbat. Misanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, unin akin niya. Lang sin Nabi, fa inni atubu fil yawmi akthar min 70 marrah. Hado kayong hadith, fa inni atub 100 marratin fil yawm. O kama kala sallallahu alaihi wasallam. In Nabi magpangayo, mag-istighfar, mangayo tawbat pa Allah Ta'ala, alam sinang kaadlaw, makapituan pagbalik-balikan niya, sambil lumawi. Sambil ado kayong hadith, makahanggatos. In Nabi, mag-istighfar, mangayo tawbat patuhan. Hada Rasulullah, inyandaak na sintuhan, Nabi sintuhan. Biya diinin ikaw, yakaw ipon sintuhan, miskin, daif. Hindi ko mga tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab ini, ayaw mo anyayaha ingin hawabaran mo, ayaw mo dupa nga ingin hawabaran mo, ayaw mo akali ingin hawabaran mo. Sabab may taong matal Islam, na ingkitan nyo ini, muira magbalik pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab ini, murah-murahat, in wasihat, in patumtum sing kami, muna-muna piatumtuman sing kami, ingin hawabaran sing kami, mahulilaton matun kanyukatan, murah-murahan magmumpa at impatumtum sing kami, di hagin hawabaran sing kami, laton matun kanyukatan, hitukbal na mo insasalaman sing kami, pamanga sila hadirun, nagmutabaa, pangadjian harum ini, damikyan, salam doa, pamanga kataw temang huran, labi aula parwa maasin ako, yaon hakaw man sin sanggali, amuin maasin kami, wala nagbati laul, nagpinturo kamo, jazahumallahu khairal jaza fid dunya wal akhirah. Salam doa matun kanyukatan,
Demikian salam doa hamba nga kalawlasi ansing kami, iyan dimurungog hakauman basilan. Siling dihalupa sambuangan, doon hatalabaan biakan nak Haji Basri, salam doa matun kanyukatan. Demikian hamba nga kya pamikitan sing kami, yaun hakauman sin sanggali, yaun sila dimurungog, salam doa matun kanyukatan, paasawasin ako, salam doa matun kaymo, naring hasabab ini murah-murahan magmumpaatin patumtum ini harum ini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.